Tuphuma kwami ingubo zami mna tuphuma kwami ingubo zami mna tuphuma kwami thola sinoka amaphutha ingubo zami mna. Lothando babukeli, igama lami nguSiphiwe Andrew, waziwa ngoSkopo Africa, umdosi phambili isiqhema iHokaai Boys. Sidume kukhulu ngengoma egabe isithi ikunzobolekiswa. Ikunzobolekiswa ingoma ethuthukisa isiqhema seHokaai Boys yasibeka izingeni lelisikilo namhlanje. Nangeni kabomu kathathi nje ngikunzobolekisa nangeni kabomu kathathi nje ngikunzobolekisa And then kunengoma enye khabe ilandela impilo siphume albumini inye yizo kabe siphushaphule emkhathweni esithanda balaleli. Ingoma lethi impilo le ngithena ngidosako bengidosa ngeyindlela emangesayo ngidosa ngalela sindlela ingoma kumpuzo impilo yancengwa thokozela lokhu ncanokuthola yelipilo yancengwa wena thokozela lokhu ncanokuthola yelipilo yancengwa wena thokozela lokhu ncanokuthola. Yiyo-ke le ngoma le egabi lami ikunzobolekiswa. Yelipilo yancengwa thokozela lokhu ncanokuthola yelipilo yancengwa wena 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 thokozela lokhu ncanokuthola. Kanti sibethana khulu emkhathweni. Ingoma lezi kwanje mhlambe umbukeli namkha umlandeli nakazifunako ngaya lapha kuma iTunes, ku Spotify, Deezer. Like angithi mhlambe sikhona kiwo wonke ama digital platforms. Yeah. Umuntu ozifunako angasangene lapho asitime ngendlela afunako. Nje ngikhuluma ngonyaka lo esiwo lo ngikhiphe i-album entsha ethi imizamo nayo ngenye esaphutha ke emkhathweni ngikhuluma nani nje ngicela ukugadangisa ingoma ethi sowuvulele bangaka abantwana. I-album entsha le ethi imizamo uberegwe no Loveness Maswanga kanye kunguye ogada backup vocalist nomhlokonywa kaba sidalela igitha no Sonkinga ya simfeature ingoma ethi imizamo lesithilela la i-album le yesibili nombongani MP onguye i-producer yethu uHanda naye kunguye okaba sidalela igitha noFana Wanda Masombuka noFani Masilela ya kulabo akukaba sibethele igitha ngikataranizwe ilala yiwo kamadoda.
iphatha ngomzalo omunye umntwana lapha imizamo yomunye umntwana mayiphatha ngomzalo omunye umntwana imizamo yomunye umntwana iphatha ngomzalo omunye umntwana thina siphila kwelinye ilizwe thina siphila kwelinye ilizwe manje thina siphila kwelinye ilizwe thina siphila kwelinye ilizwe manje lapha imizamo yomunye umntwana iphatha ngomzalo omunye umntwana ngingathanda ukuthi nibalandeli namkha ababukeli emakhaya abalandela i-Hokaai Boys ngingathanda ukuthi basisekele bangene mhlambe kuma-digital platforms bastreame basithole mhlambe kuma-Facebook page ama-post esiwashera nabo bashera nabangani babo mhlawumbe abangani babo nabo bangathanda bagcine nabo sebabalandeli bawuthenga umculo wethu mhlambe nabathola ama-CD ngentolo bathenga ama-CD wethu nakuma-radio bawavotele umculo wethu bawubawe nangabe bafuna ukuwulalela basibadosele emrhatshweni babawe ukuthi umrhatshi badlale ingoma ethile then umrhatshi uzobadlalela njengesiqhema i-Hokaai Boys le itholakala khona e-Hokaai ngathi ngesayidi lekangala ya nawo ngekangala i-Hokaai ya abaningi bakubona Twitter, Instagram asikabe uzibandakanya kakhulu sikhona ku-TikTok sikhona naku-Facebook sikhona nge-Hokaai Boys but i-account yethu ethu asikabe ukuyiberegisa khulu iseseyitsha and then naku-Facebook sikhona Hokaai Boys ukuze ukubolekiswa uzosithola i-page lona liyakarisa noko.